Na sjednici ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine 14. aprila 1994. godine donešena je uredba o odlikovanju Orden Heroja. Bedem slobode je naša rijeka Drina. Sjećaš li se, brate, Mešić Hajrudina, hrabrog kapetana prve te očanske, Prkosa i nade države bosanske, generala našeg Izeta Nanića i njegovih riječi što prožeše bića. Dušmanima Bosne nanio je jada, Gazije i Hamze Bužimska brigada. 9 je šehida bosanskih heroja, od naše su krvi, od našega soja. Zapamti ih dobro, domovino moja, od naše su krvi, od našega soja. Tužnija bi bila ti bosanska majko, da nas ne povede heroj Safet Zajko. Podignuti ruku u tišini žuči, Šehović Enveru ti dovu prouči. Safeta Hadžića misao nas prati i živote svoje Bosni ćemo dati. I presvjetlo srce poput čistog nura mostarskog heroja Midhata Hujdura. 9 je šehida bosanskih heroja, od naše su krvi, od našega soja. Zapamti ih dobro, domovino
naše su krvi, od našega soja. U ljepoti vjere i u svom jasinu ti harfove uči i hodžić Mehdinu. Tamo gdje se kuju snovi o slobodi, tamo će letjeti novi labudovi. U odsjaju une hurija je stila, tu džennetsku dušu Bešića Adila. Sa Fatihom sada dovršimo priču, dubravskom heroju Nesibu Malkiću. 9 je šehida, bosanskih heroja, od naše su krvi, od našega soja. Zapamti ih dobro, domovino moja, od naše su krvi, od našega soja. 9 je šehida, bosanskih heroja, od naše su krvi, od našega soja. Zapamti ih dobro, domovino moja, od naše su krvi, od našega soja.
šehida, bosanskih heroja, od naše su krvi, od našega soja, zapamti ih dobro, domovino moja, od naše su krvi.